Komiti mar od bura mochung'ne rango ngima ji mang'aw ma oriwo koda ka nyithindo okoni kaluwore gi medruok mar kwan masiche mag rocho ratich nyithindo gisechwalo paro mar dwaro ni sirikal omed omenda mageto chiwo arita makare ne nyithindo ma kamago. Kamatino motelne kod jaod bura ma Thika Town Alice Ng'ang'a koni gigeno mayudo siling $500,000 e bajet mar omenda manyien kopogore kod $200,000 manoketnegi thenge e omenda masani. George Aoko nigi ler mathoth. Ne en mor kod ilo e kar reso nyithindo mojwang' ma mji wa Salama mantiere Chuda Mombasa bang' kamati mar od bura mochung'ne rango ngima nyithindo ma kamago timonegi limbe. Kamati no motelne kod jaod bura ma Thika Town Alice Ng'ang'a ne okoni gi mor gi singo mar piny owacho medo omenda mageto rito nyithindo go hik omenda mabiro kowuok e $200,000,000 nyaka $500,000 kaluwore gi midhieche magisebedo ka gikale. 2027 tumeongezea half a billion Kenya shillings kwa Child Welfare Society of Kenya. Tumeona watoto wanaibiwa sana kule nje, lazima tungeongezea pesa, na tukaongea na rais na akakubali, kwa sababu lazima mpaka training ya wazazi iwe na kuambia vile hawawezi kaacha watoto wao kule nje. Tumeona mpaka mna watoto wadogo pale wachanga, na hii inaonyesha kuwa kazi ambayo mnafanya ni extra. Kuna wale hawalali, mtoto akikesha kama anaumwa unakesha naye mpaka asubuhi. Hawa watoto mmewalea kama watoto wenu, na mimi ningesema pia tuweze kuongezea kwa serikali, tuangalie watu hata mshahara. Madam Chair, hao wanastahili mshahara jamani. Nebende gijiwo riwruok mochung'ne rito nyithindo go midendo ni Child Welfare Society of Kenya mondo mi omed rido chike mageto chiwo arita makare ne nyithindo mojwang' to chutho e kinde ni majogo makwalo nyithindo kaachiel kod mago marocho ratechgi odwa medore. Sasa nyinyi wa Child Welfare Society of Kenya, ni kazi yenyu muongee mpaka na wazazi. Tunataka kuwasikia pale mkiongelesha wazazi, mkiwaambia kwamba watoto warindwe, wakienda kanisani warindwe, wakiwa shuleni warindwe, wakiwa wanaenda in the morning kwa bus stop, wakienda shuleni warindwe. Nimeuliza nikaambiwa hata kama wanaugua wanapelekwa hapa under 5 ndo walikuwa serikali ya county iliwatoa kwenye malipo, lakini wao wanalipiwa. So tungefuata hata waziri wa health CS Duale, hakikisha watoto wote na hawa ambao wanafanya hapa kazi wameandikishwa kwa SHA ndio waweze kupata matibabu bila kuhangaika. Komachielo negikwayo piny owacho mondo mi oket chenro makare mar neno ni nyithindo go yudo tiegruok mowinjore kaachiel kod manyo negi thuolo mag tije ka hikgi oseromo. Okang' ma kamano gikoni kidek gayo kwan mathoth mag nyithindo madang'ni e bombe mopogore e pachoka. Nataka tufanye kitu kama ile ambayo Kibaki alifanya. Alitoa order, presidential degree. Wale watoto machokora walikuwa wanasumbua watu Nairobi wanafanya nini? Alisanya wote na akaweka NYS. Ana pia akamuru wakati prison wanaandika wanaenda kuchukua kutoka NYS, wale line ya NYS peke yake ni tofauti. Alafu wale wakati military KDF wanachukua the same, police wanachukua the same. Kwa hivyo nataka tuende sasa kwa Mheshimiwa Rais William Ruto, kwa sababu hongo mesidi. Wao watu wana mfuko wapi ya kuonga. Kuwe na line peke yake ya orphanages kama hii. Even if they are 50, the government is big enough to absorb this. A society that